Awusayikhumbuli i-ANC leya ANC yakuqala leya bangakayidlisi yabo manje idlisiwe le sikhona manje isidinga ngathi ungayithola umuthi ukukhipha idliso indlela esidliswe ngayo idliseke kakhulu ungayiphathi le yazi i-ANC kuyaba namandla i-ANC yakhumbula isikhathi sacwela izingoma ezazithi bathathu i-ANC sabalazi nini ya bathathu i-ANC yabona lezo yikhathi i-ANC ibithandwa manje yabona manje i-ANC noma usungayiphalazisa uyise empophomeni uthi uyigeza uyinqumele iy'mbuzi uthi uyigeza amabhadi angeke isagezeka amabhadi isibhadi kwayona nje awusakwazi ukuyihlukanisa i-ANC manje sinaleli bhadi lokuthi uma ukhipha lona ufanda ubulala yona kwayona nje sinesigcokho esizima kabi kanti manje usungayigezela emfuleni ohambayo kodwa i-ANC ngalezi y'khathi zayo ukhongolose kade uwugobela yabona nakathi uwugobela wawo uyisangoma kona yabona uthwasisile ukhiphile amathwasa nawo ukhipha amathwasa okhophi wakhipha amathwasa o-FF wakhipha amathwasa inqwaba yamathwasa kunelinye nje ithwasa walikhipha MK naye yathwasisa naye yakhipha imali ibuye i-FF naye yathwasisa bosukogobela manje kuyathwasiswana okusho ukuthi nabo uma bedinga ukugezwa sebangagezana ngabodwa manje bakithi umfokaNcamalala lo umsholozi ngicabanga ukuthi yena muntu okugcina esinaye umuntu omnyama noma owala i-KZN osasebenza ngopolitiki leyakudala noma osebenza usopolitiki kodwa nengilosi yobukhosi umuntu okhathalela abantu nomuntu onespiriti sokuhola lento okuthiwa i-leadership because abantu abasebangenayo manje abasenayo i-leadership umuntu one-leadership awukwazi umcontrola ngendlela yakho so thina sigcine sidliswa amazwe angaphandle sesilawula yabona njengamanje sesincedisa amawele noma sesichamalazile lapha siphethwe yi-US Melika lapha naye one lo Putin naye usibhekile ugcine manje umuntu osiphethe sencedisa amawele ubambe ngapha ibambe ngapha kahle kahle into epolitiki ngathi ilaki i-project manager ukuthi uyacontrola manje unikwe i-timeline ukuthi ngesikhathi esithilezi ukuthi ngesikhathi thilezi ukuthi awuzilawuli njengomholi ophela so nawe ulawula amanye amadoda so angithi khona ithwasa le-ANC leli i-MK nayo ikhona ithwasa phela kuyenzeka ukuthi ugobela athwasise ithwasa nethwasa libe ugobela ilokuzani i-MK izoba ugobela nayo kungekudala bese ugobela wayo omdala oyi-ANC uyobe seyiphuphile manje yabona nje masingafike sithathe ulokuzana ugobela lo ophethe imali ibuye Flama sizothatha uMalema sizothatha Msholozi bese siyogcina nabo laphana kugobela be-ANC sibathathe sibahlanganise singakhipha ithimu enzima kabi lapha ngempela engalethi intuthuko enzima manje le ntuthuko bakuxwebhana ogobela bangani ngabe bagaya umuthi bona labo ogobela bethu laba ogobela bethu laba uyababona ukuthi nabo baphandela imali nabo kodwa-ke asibuke ukuthi lo gobela lo musha lo oyi-MK uzobayehlisa abantu amagobo ngizophalisa naye i-ANC ayikhiphe idliso leli labo kodwa mana-ke ilokuzani yini le imali ibuye imali ibuye imali ibuye siyithwasa ey'ndaweni ey'ningi vele imali ibuye ifike yathwasa isizukulwane sikagobela lo i-MC yasuka yona yothwasiswa nayi-FF yasuka yothwasiswa nayi-MK isiwugobela nje ongekusamqonda noma ugobela noma ithwasa noma somthandazo